Mo kwa Badwam Adom TV Badwam. Dwumadie yi eso wo afei no abeka yensa no news no ya wie sese de adu so no se de bon krata no ase na dwoi so sebrema ye ho kwan de a na ne ye bia homa no so atum na ye ne mo adi nkomo ahwe se de na wotwe esi kofa ye nsuo no toto no mu no se enete ye momo akwa aba sonko menimnua Benjamin Asante dako uko efie pa de ane ekro bia no a woka de a why homoje be me na no peye mu ache oh mejo so se bibia boko nyame adom ala de be ka cho se bibia nyame ma de chwa ko kasa ti bibia ni ho me sa eye adwuma bibia ye adwuma nai wani waso da me yire achi bibia ye adwuma be da me yire achi ti bibia na chia na obeda na chia ampedu da ne mpaso saa empaso saa no so me complaining okay dem say oka na chia na medino ampedu da ye fa ka se fa ampedu ka se ampedu da ne mpano so saa iti mpano so saa no beda enye hwe eni o so oda ntem se so re so oda ntem se yes obeda ntem no anya amane yes obeda ntem no anya amane na me so me da me ho kani achi enso ankosi hwe enso ekusi bibi enkosi ene di oda ntem ni na ye pe ene ajuada di kai wo bosumi a etosu nsie onyame di ache ye kra di e beautiful e di wo ye ene wo ye kojo ni ajuada na mebo ajuada ne kojo mu di afa mo pa o the first Monday 6 months no ajuada di kai ni event yagro debi event yagro e fe keke si binada so anka mafa hoko ba akosi juada yi onyame nim de o ye juada fo nyina mechia mo na otwi nyina no onyame ma bibia nye positive onyame nye sign bia free yeso you know a sign enura me free West Legon wa mu ne friend Westland e be sin akọ Gimpa e ho kakra no ka sa e ko nyina no bia e ko kama de wọn ye ka ba ko bam e dua bu aguru susu to oh and na me 2 cars away eti nyese ka ba ko nim de oyo no nyame annom wanyu afri musu ne san mo betom ni anope ya yesi ewutu breku kwan no abayo no be wo be ni late 20 ka bi atwa fa no so ma ka twitwa fa no so ma unhunu ne nsa ne basa anope don't imagine in your head because the baby the amount already hu ye mobo ya ka mo ntiase so nyame antutu anamo ansi ya enu nti ne yesi wadi fi eni ufi ba no bo fa she nyame nsa ende bia da fi abanka kan o se what dress anope aba what is the guarantee say wa na ba say you ntade ni na every home what's the guarantee tibisro en fa hon to unyansa ne usuku akwa ni fi a ofrim ne eye dressing papa bi ne e ka bi ni din bi a wonya ni nyina de emogu o asi yakobo bo na omo reserve bench na ba no mo tap emogu real action here omo aya from 11 number bono bo mo total saying the emogu nko a ombo ni bi timisre mo amadaroma onyame de June bosume acheye no nioma ese fata o dweno man no ho adweno man no adwene panko a na nya nioma e ma o man puntuo ya bra bom puntuo adwuma puntuo etwesan ko na chi etro die ni na da ne pesem kuminya ne adufo de pe o do obi de krata akora beto de ama o ese so de ko the next step krata no hwa no na o jato it obi krata se akona nim no wonti ozo ye kwa leader we elder so for the honor preach sa krata no adawa for almost 5 months ni just for krata no na fako I problem for you eni bre awon ya eni oma basa ebufu o nti ase otan hunu obi share fia mankwa the fact or dey fia mankwa from day 1 no dey fia mankwa obeta na kopim say the BCBC what so no pedi obi kan nyina na say wotu amena bi da woni mo gabronsa manko to amena nim ti bisremo we dey mogu by addition is very important and na ejuada June de toso miensa e da tweda mponyankopona so de kwa akopem no nkoro beba pa minute juni nim ha e bedwam on Adom TV multi TV so afia mankwa di ka kire onyoma e be nyina na mu se studio ama o ya apomuden ho nkomo wo ho saa so ne wo agokansie ni ahosepe nkomo wo ho
and ye wa semidi council ho nkomo ho ansa na ya tenase ansa na be tenase nkomo ba akomi ni be ba betwam ni ya tenase de ye mpese mu abro no nkoro bo pa omni aduonu ni ma ye nya ho ye be sa ka se to ahwehwe Adom TV se oni wa ye papa e de ma ho ensema hodo atoje o de obokratem de ebre ebe ma ye ho kwan ye de bro na afi ebiri wo ma afia mankwa bia homafrofro na to na afi watimi e de wo so headlines adaga Ghana for ye dey oh seminana oh na sana na de difference na so ni adaga mga Ghana for akoji Afronita akoji abaso waje abaso ted mnenya ted okọ finance so okọ mnenya ted ahoso pe de beba Afronita waye bi papa Afronita ne Abigail na so ba ha kra abaha Afronita se o pese ka o di first ka o de be so a aka be mu say bia be wu am because the moment I make gina on where you from Ghana. Your name Afro and on mine. Wow, wallahi. They come here for me. They may hear stage this no. So do ko bubu no. Daily Guide say Ghana AFDB signed $103 million grant agreement. Ghana any bank pay a kese ba ko sa eh sika bia on this with the grant dey free. One stop in Kaswa NDC MPP clash. You share for you one of the suspects in phone the bar and the victim no so not to need to ambulance with nako na e din chocho no stab no one dia papa ye news no kura but sir o match about ko ya semu ko troni keke so ya ko sabi obi o trodi keke serious pa me just way come back support development. Yero chehine ono so adi mfie aduonu enum akonya no so konya kese no so ono so say momrafi na mbabo ma mpuntuo ne nyoma ese fatanti mi nkoso oti ha cameraman se okọ okrom pa unkai da kra okọ okrom adwene wo timi na anze abayifo se de gugu krom se obekọ okrom pa wa betra mo timi dia almost 15 years se okrom pa twonya da bi da na mo dia na mo betra trankran na mo rafi mu ana se kuntu ehwan ni nchia na beko osmosis oti ha mfie nwotwe ne unko okro mu da ya ka utimi shie obi na ofrin me free Africans na okoda wa am say wo Eastern region baby me say already hu yambo Africans so Eastern region ye de ebinim kwa free kwa so bebo de kuro mu din It's ochihi na kache already o two for the kache mo tran na mo rafi mo mbra mo chi go call retirement o suppose mo go boss sin wo kra na akọ na bibia age egu a ọ na abekasa na at 8 no ka ade akere ti kotisi a kwa asafujuma na okobi yesi ayi ajana bia na okobi yesi suku yesi hospital na premium papa ko ho o tete hanum na wo de obro no na wote so na oti ayi Kaswa kwanzi do ze kwanye ma na we krom kwanye ato forcing jakpa applications frivolous era go for dame na no da NDC amanyo kono so de nsem bebere betuja ene ne ya era ato forcing ne mra nim for so de eye kodubo bi koto attorney general so e court share court se court we na attorney general kwa no ne ma bebere wa odwetwam bi go onya de suni ba oda ne ato era go for dame so atravers yey ensem na moke kan sei ensem akese amoka kan nyina na ba kokora ni wa eho nyina so na eye papa ono so na ni yodi abro mo no the publisher the Ghanaian publisher ambulance trial AG tells court to dismiss accused persons applications and a medical boss wa chiro no ensem na mo da kodan court court factor we na me je we mu de ensem papa bi anim court na be kire say ye papa say ye papa. Majority exposes minorities hypocrisy. Adom kase o mrase bedwam. Omo akase yenuan mo me dom kuma de nya atwom sem yam de pa o. Yewra afenyo marking ana ekase. Oche hine kase o kase de ka ho asem da. Afi so oba eye ebibrim hanum si ya Ghana toso enum. Aman hodo a ohwe amanyo sema ekonanimi yi pa. The Ghanaian Times. Free dialysis session for persons below 18, above 60. Ataju yati asempa. Nemum still
there's room for improvement. Canadian share abeto ho no wie pay you say effective June. June ya ni atadwe ene ya te denne. Ebin to wa unte nkomo na se yes request nkomo cancel ni na nka bibia na mu yo enko transplant nkokọ so no bia ho to. I'm telling you ebi men wa na hu bia na nkenkan a. Yezo. Ntia se omo Yeni ka kwada ba asekura sa na montuo we otuno wo ye below 18 na okosa ahohiahia no wo yade mu a sa yade ni mu a dialysis no bibia okoda machine so na moja na ye eduma mafa na from 60 afi wadi abruvia diosia so a onso no eka bia ni ho de ma it in between no in between na de hu ye mobo e ho le jano so wo mo 18 to 59 no emu o hia nkasa why be no kurenie why be but so betimi a bugum kakrama ye na ehwe ne man bompa ye nim so washa asie so ombesa ye ne ma bi na a eno so atumi a Manche leads massive homo cleanup campaign in Accra ye dase ne o ma obaye won kra hakra de bi mada tiene homo eyi ni tiba ga Manche se pra ye montin so ni agata mi atitim na bi onu ankasa edi anim na di animu na obeda fie obejeja ho a electricity goes up 3.45%, water 5.16% effective July 1. Boy am has a camera now one you hear eso tua eba well and make so catch up say yeni mo so fa kwati kwan etwi kane a etwi nsuru a yenka ti next time we be vigilant. Se che kura na bibia ye adwuma nkanya ye o se wo twa de na wo service no a any problem do busumi na ba do busumi na ba nti ekosoro July busumi be se dey kan kura whether chill enya chill ekosoro na we all have to ask for good service o meje wo ho nchiremu nti me sire wa mo boa ye because what to me kiane ye beto nti no e be affect ye ti die na so ye de aboa ye consumers. The anchor Badwam proposes reintroduction of road tolls, says a broad-based tolling system with private sector is the best. I say road toll na ye from na adwene mu die en samra ne mum enkoya ban ho asem enkoye ankura na nkono no wa be siesie kwan no o siesie kwan ni wi a na oje sa ato na se bibia e ko kama edema private sector no ene yakwan hodo nyina so. Former British envoy to Ghana sacked for pointing gun on embassy staff in Mexico. On akwa we kwale no me who news record you know me zakwe no ba Ghana dey no be on the obedi John Dumelo ni sa ne nkofo bi akakasa every ambassador every second you was in be mo man ya kasafa kaswa people esa kasafa kaswa MP ayi ba how kumsen ba so dey ato kumsen oh enya baby a e o baby a the daily analysis so dia ba e baby a the new finder BOG post 10.5 billion Ghana cedi loss in 2023 due to mop up of excess liquidity to reduce inflation. Hey, say the Bank of Ghana so electricity say my be page animu and afi John Dramani Mama Kasa Mahama promises high purchase electronic motorbikes for Okada riders. Don't drinking Aturi Mahama. Say, hey, who you Okada di asempa e bama. This shey say me de mama buy no. Na no da kra me catch them say me ba. Me regulate mu front no. Awon modjuma na mo ye bibia timi akọ kama. Ene kra de me free ho kra. Electronic Okada motorbikes. Me ba pa bo ma akonya man ba. Okada for the motorbike nim. And ayonko fa e be da me ne montem ne enuma me de be bra mo modjuma ne enyimonyama ba wo no. Eno ana me so me de ba. The find the workata na dia ba. The daily searchlight ye di wi kura ye di searchlight ye wi no o publishers was abrante picture am dia ba no.
How are Kunsin sons? Hey, the new publisher of Jaba. The Daily Searchlight. Central for a editor now a MPPC wajai. Can Iraq can crunch. Okay. I say or a lawyer. To know a content code and time personal. Okay. Iraq a lawyer can crunchy marchy. Or no hopes in a fine lawyer. Or hopes in Tia Pussy. Minimum lawyer Casa. I did 7 hours in the you know, and he also cracked out of their baby. Keeping Ghana, African funds in foreign banks wrong. Adom, Finance Minister Anaka saying, how a kumsimba, ya want to say, I want to boast the cocosono, Nifuini Wahan say, oh, John, Tia Akorogo laid to rest at his hometown. Oh, Onipa Baby, Onipa Baby. Na ugu ahumi nyina wi ana ese ho se abrabono de obeti maye na nso wabeye no. Cocoa board closes 2023-2024 main crop cocoa season. Era boy in edu ono so nyfo nyini e wa no se ntie disi. Na if you opese ni po be fa afrefo bia na. Oh, emrena so ntie fancy ntie se de kwabna kaaye no ye wie pe na agudie mu nsam na to so week mu health tips no. Ye kasafa Clafort ho ye wo obi ohono ma ne nan no ehwe animu se mu nan no de si form ni se o sa the nine tablet se hwe animu direct. Wow. Ye wo anodro oh omu hu sa nkra no ye wo omu foforo nkra de simple wunyini so omu betimi aye ne no so akonu ma ye den ntie sa nkomo because bebre wo ho but ayo omu say ma fa shebo nsam ne be yi bia o ntie mesra wiki oh papa betene kura ma obenyini kura wonka se na o sa condition no ye obebre wo ho yesre wiki mu Clafort yentie sankomo na emre na fe ya hosepe no bagina mu so de abro na nkomo ahodo bi wo asemi di kan beba pensem mu so ebeba na mo mefa akonya iso na me na Ghana fo ase abusua odo no was massive. I don't know what too much. Damasi, maybe you several Jumedia say, I want for Jimmy. Hey, oh my, why are there? Damasi, Nana Koda from no. Radia to Safran. Damasi, now where's the answer from the Equia Wunina? Damasi. Yanya him. You, Bajwadar. Ain't he made Obia say, Obia, Busiano. The empire say, rather for Bia and could draw some. You may be mobile, be none to quanum near the antessa. Ewi ese de nkomwa bibia ye kama yenim se nunti ye na na adwo apna manso na ni age ahwe body kura wo sere na me say ne o de wa suma adwo pa because huna hu se nanim na se de nkomwa ntum se babi wa koduro no dum so bia ni ho ekwanfo bia ni ho bibia ye kama ntina o at peace nyame hira obia bako ayi ma akokwa so hene nana amawie akokwa so hene nana ya usapon star transport. Okay, star transport. Star transport. Okay. Ene ohima anaje wa ya chiamu anope yekromu kwa nya. Hey, crack. Ono abo free ya you, papa. Fakwan so. Na kwa yema o mbabiem. Ya to aso nti kwa na bibia ni ho de emfansi. Ya da se ye kwaba.